Lingabe livuka kanjani majawunda mahle labo bonke balandeli beNtepe-Manama Community Radio. Lamhlanje siseNtepe Village lapha Izakhamizi ezihlatshwa i-vaccine ye-COVID-19. Uhlelo lolu luphethwe ngabantu bezempilakahle kanye lamabutho. Asizweni laba asebehlabile ukuthi bathini ngalolu daba. Ngakukhuthaza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwazi ukuthi ubuya nini njani ubuya njengesela nakena etimoyo kituka go sobugu gift mo so ke ke thabe wemo o tla go thuku go ubuyikosi nthawo so ka ke re ke thabe wa gore nthawo le botsa kwa kwampula ni bangwe ke ba khotata ka mata magae gore a batse ba thabiwe ba khumane bophelo la mo Janet Jaji ibere ekhona line ko sobulumlo imbuye lapho intilo kuzohlatshwa injection yokuvikela iCovid ukuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle so ngizama ukuthi ngizivikele lami noma sibuya kimi ube ulula ungangilimazi kumbe ukumbulala Ngizaba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ugcwele igama lonke la usuka ekhona line emadaho. Siyabonga abalandeli beNtepe-Manama Community Radio. Uhlelo lwethu lwamhlanje luphelela lapha. Siyalixwayisa njalo ukuba liqhubeke lilandela imilayo ye-COVID-19. Ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuqala ngami, ngawe, ngathi sonke.